Sithanda ukubingelelana sihlobo esithandekayo, sisamukelana njalo kwesinye isifundo lapho siyafunda okunye ngoJesu. Ngiyalamukela mina igama lami ngoAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi labo balibingelele. Salibonani ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga sihlobo esithandekayo ukuhlangana esifundeni njalo okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Sithanda ukulibingelela ekuseni ngegama lenkosi, samukela nokusonela isifundo selamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu okhulumayo unkosikazi Nozinhle Mpofu. Siza kuba lomthandazo singakangena esifundweni sethu. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga ngesinye njalo isifundo osihlelele sona. Besicela ubukhona bukaMoya Engcwele ukuba nasiphathise sizwisise amaqiniso aselizwini lakho, ngawo bese sihlanjululwa silungele ukuza kwakho sokusondele. Sengathi ungasiphathisa sonke usenzele kahle nxa siza kungena kusifundo sona lesi, ukukholwa kwethu kusuke kwelinye izinga kusiya kwelinye izinga. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo zami, siqhubeka njalo sitatitsha ibhuku lika Korinte. Nakhangela wona lamabhuku alotshwa nguPaul, sifunda ngebandla lona leli leKorinte bese sithola okunye thize okungabe kuhambelana lathi. Kunengi okuhambelana la ngendlela esiqhuba ngayo, sithole izifundo ezingasisiza. Kuleli viki isihloko sethu sithi uthumo olufuqwa ngothando. Nxa kulolutho oluqhakathekileyo ehambeni lwethu lokukholwa luthando. Nxa sihambisa udaba lolu esiluhambisayo lukaJesu ozayo masinyane, simele sikwenze ngothando. Ungakhipha uthando kuthumo lwethu, akusazwakali, akusasebenzeki. Labantu asoke siphathane kuhle. Sizatshona sikhubana, sixabana, sisilwa ngoba sesisuse uthando. Vele uthando kuyini? Uthando kunguNkulunkulu ngokwakhe. Ingazi bafowethu silandela sona lesi sihloko. Kuyini esingabe siyakuzwisisa, esingabe singakho kulona leli viki nxa sikhuluma ngothumo olufuqwa ngothando? Mfundisi Dubo, ngenkambo lawo osube layo kuthumo lolu, nxa singakhipha uthando kuyasebenzeka? Kakuvumi balaleli ababukeli akutshoyo lapha uMaforo ukuthi umsebenzi walolu thumo esilalo sikwenze kungalamnikazi walo, ngoba utshilo wathi na uthando ngoNkulunkulu. Uthumo osulalo ngelokuthi siphakamise isiphambano, sikhulume ngoJesu, sitshengise abantu ubuhle bukaNkulunkulu lezulu esiyakulo. So uthumo lolu kumele ukuthi nxa ngisithi ngiya emsebenzini kaNkulunkulu kube nguNkulunkulu ophakathi kwami. Nxa ungena emasimini usiyasebenzela inkosi, kunenge okudosela emuva, kunenge okuletha inhliziyo ukuthi ingani iyanyampa kumbe ukhubeke. Kodwa nxa ulothando uzakwazi ukuthi ngiyenza hatshi ngokwami kodwa ngifuqwa ngulo ngithumileyo. So indaba yothando iqhakathekile ngoba emsebenzini kaNkulunkulu kugabhela uthando uze siliphumelelise umsebenzi wakuhambe kuhle kakhulu. Kukho konke luthando. Umtshado uyavuma kungela thando, kaphileka nxa ungela thando. Singazi kunokutholewa. Engikutholayo khona lapha Maforo ukuthi sithola isifundo esifika ngesikhathi esifaneleyo. Ngesikhathi esiphila kiso lesi, abanye uthumo lufuqwa yikufuna inzuzo. Yeah. Abanye bafuqwe yikufuna ukubonakala lokwaziwa. Kodwa lapha sinanzelela ukuthi uthumo lolu oluza kuphumelela, oluza kuba lezithelo eziza kuhlala isikhathi eside, luthumo olufuqwa luthando. Kungabe yikukhuzwa uhlangane lothando, kungabe yikuqhubekela phambili lapho kulemgoqo enza ukuthi umsebenzi ube nzima. Uthando yilo olwenza ukuthi lapho kunzima senelise ukuthi sichaphe lapho kunzima khona. Uthando lwehlulwa yilutho. Khangela indaba le Ngwenya, khona ungabuthi sifuqwa ikakhulu emsebenzini lo. Sizananzelela ukuthi aluba umuntu esenza ulutho kulo kuthilo kumfuqayo, wonke okunengi ungakhipha okufuqayo
umsebenzi wakho uyama. Nxa ufuqwa inzuzo ingabanlutshwane. Siyasinanzela ukuthi kuba lomvukela. Kodwa nxa ufuqwa luthando, ngoba uthando lungasengela luyahlala. Nxa ufuqwa luthando, uthumo lolo kalupheli. Lengqubekela phambili ende kulalolo olufuqwa ngolunye ulutho uthando lungekho. Ukubeka kuhle Ngwenya. Uthumo lolo asifuqweni nguthando, sifunda ukuthanda abantu. Kuleli viki sizakhangela indoda leyo kuthiwa nguPaul. Sike sikhangele indlela aqhuba ngayo umsebenzi. Ukuthi yena vele wayefuqwa kuyini. Indinyana yethu okwaziwa ngekhanda nguKorinte wesibili ngo2 verse ngo4. Ungasibalela lapho manje. Ngoba ngililobela ngokukhathazeka okukhulu lobuhlungu benhliziyo njalo la ngezinyembezi ezinengi, hathi ukuba ngilizwise ubuhlungu kodwa ukuba ngilazise ngokuzika kothando lwami kini. Right. Ngicela futhi usikhangelele uKorinte wesibili ngo11 ivesi ngo24 usiya ngo28. Kukhona ngifuna sikweluke lapha siphume nakho okuza siveze indoda leyi okuthiwa nguPaul. Kanti yayingena kuphi? Ufakaze sithini lapha? 2 Corinthians 11 verse 24 to 28. Kahlanu ngachaywa ngamaJuda imvimvinya ezingama30 lesificwa munye. Kathathu ngachaywa ngemiqwayi, kanye ngachaywa ngamatshe, ngafelwa ngumkhumbi kathathu, ngachitha ubusuku losuku ngindenda olwandle. Kade ngihlezi ngingohambayo njalo nje, ngike ngaba sezingozini zemifula, ezingozini zezigebenga, ezingozini zabantu bakithi, ezingozini zabezizweni, ezingozini edolobheni, ezingozini emaphandleni, ezingozini elwandle, lasezingozini zabazalwane bamanga. Ngasebenza nzima, ngachika njalo kanengi, ngingalali, ngezwa indlala lokoma, ngaswela ukudla kanengi, ngagodola njalo ngahamba nqunu. La ngaphandle kwezinye zonke izinto ngibhekane lokuncindezelwa yikukhathazeka kwami ngamabandla wonke. Siyabonga. Ngifuna siqale ngobufakazi bakhe. Nguye lobayo ukhuluma ngalokho. Nxa sikhangele nasi indoda le ungayichaza njani lapha mfundisi Dube Ngwenya? Singayichaza njengendoda enjani engene phakathi kwezinto zonke lezi kodwa lokho esithi uyaphambili ngomsebenzi. Esikuthola lapha balalela abukele ukuthi uPaul indoda eyayiphenduke okweqiniso. Right. Hathi ukuphenduka ngokufuna ulutho kulokho lapha aphendukela khona. Right. Njengalokho esikubona abantu umuntu uyahamba enkonzweni ngoba ufuna isikhundla. Omunye ufuna intombazana. Omunye ufuna ukuthile. uPaul waphenduka efuna uKristu lo ambona ukuthi lusizo. So uthando kaKristu lumenza ukuthi ngokuziveza kwakhe ngesikhathi bathi ngama credential uziveza ukuthi yena ungubani. Kungani eziveza kanje? Ukuthi kulabantu ababesithi yena ngumuntu ongalavangeli elibambekayo. Babethi ulevangeli elifuna ukuphambanisa isiJuda. So bazama ukuthi abantu bangamukela ivangeli lakhe. Kodwa uPaul umethi mina ngihlukuluziwe ngenxa yevangeli leli. Kodwa kangiphumi kuNkulunkulu engimbonileyo ngoJesu Kristu. Ngichayeka imvimvinya, ngaduquzwa, ngake ngaba phakathi kolwandle, isikepe saphosa ngicwilisa emanzini. Konke lokana uzama ukuchasa ukuthi kwenzakele kodwa ngoJesu uthando engilalo ngaye ngiqhubeka ngizolitshela yena. So sifunda ukuthi indaba yezinhlupho, le ndaba yezishelo, umuntu olothando loKristu kame kumthanda uJesu Kristu. Uyaqhubeka emphakamisa ngoba uyakwazi akulandele kuJesu Kristu. Uchayiwe Ngwenya. Chayelwe lolu daba lendlala. Phela abaningi bachile kwakhuluma ukuthi abantu balanda inzuzo. Abanye bachile ngenxa yendlala. Kodwa lokuthi ngilambile. Ngachaywa. Kukanga kanje kathathu 39 times. Ukuthi ngachaywa. Yeah. Ka 40 minus 1. Yeah, 39 3 times. 39 times 3 times. Yeah. Uzama ukufithizela ukuthi ingqondo yomuntu kayihle aluba wathi ngachaya kwamachuma amane kululuthi ingqondo ingakubambi kodwa ongathi 40 minus 1 usunkhonza u39. Uzama ukuthi sinanzelela ukuthi okumfuqayo kumbe inswazi lezi azange zigabhele kwakumfuqa. Yeah.
Ngoba aluba wayengafuqwa uthando kumbe fuqwe imali wazathi hayi kayihlale leyo mali ngizayithini phela izaphelela esibhedlela senkula ngizafa ngiyichiye kodwa ngenxa ukuthi uthando lempilo engunaphakade wananzelela ukuthi konke lokhu kakusikho lutho aluba ngikuxeganisa lokuthola limphefumulo ezasindiswa ithola impilo engunaphakade. So ngezindlela uthi kithi kasifuqwe luthando. Ekufuqwe luthando sizahlupheka, sizachaywa, sizavalelwa entilongweni, sizalala singadlanga, uzathi uhambile lapho uthume khona kulabantu bonke bazokulanda bangabuyi, uhambe ngenyawo usubuyela kube buhlungu. Uthi uthando ngalokufuqa akusoze kudangalisa umoya, uzabukwazi ukuthi kulomvuzo omuhle engizawuthola kulowo ngithumileyo. Yes, ngichayiwe nginja. Vele abantu ababemhlukumeza wayebathanda uphawu. Even esentilongweni engabaleki athi ukuthi abathande. Indlela ayiyo yona. Okunye sinanzelela indlela athanda ngayo ibandla. Lifanana lendlela uJesu athanda ngayo ibandla. Ngiyacabanga ukuthi uPaul wayesekufundile kuJesu ukuthi uJesu uthanda ngandlela bani wasekuveza lekuphileni kwakhe. Sengathi inkosi ingasiphathisa lathi lolu thando ilusengele ezinhlizweni zethu bese lukhanya lemsebenzini kaNkuluNkulu ngoba lapha zonke lezi zinto kwakuyizinto ezincane nxa eqathanisa lebandla kwakungela lutho olwalungasitha uthando ayelalo maqondana lebandla kakhulu. So uPaul ehlukunyeziwe kanje ibandla wayelokhe elithanda wayehluphekela ibandla kwaqhubekela phambili. So kuleli viki sizakhangela uthando, indoda eyayithanda umsebenzi, eyayithanda uthumo lolu, ithanda abantu, yasihambisa ivangeli. Ake sikhangele indlela asungula ngayo. Ungakhangela uKorinto wesibili 1 verse 3 usiya ku7. uPaul kukho konke wayebonga. Uyabonga uPaul. Sibalele amavesi ngano. Makubongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, ubaba wesihawu loNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduzayo kuzo zonke inhlupheko zethu ukuze lathi siduduze abasekuhluphekeni ngenduduzo esiduduzwe ngayo nguNkulunkulu. Njengoba inhlupheko zikaKristu zigelezela ekuphileni kwethu, ngakho ngokunjalo futhi induduzo yethu iyaphuphuma ngoKristu. Nxa sihlupheka kungenxa yenduduzo lokusindiswa kwenu, nxa siduduzekile kungenxa yokududuzwa kwenu okulenza liqinisele ekubekezeleni zona lezi izinhlupheko ezisihluphayo. Ithemba lethu ngani liqinile ngoba siyakwazi ukuthi njengoba lahlanganyela ekuhluphekeni kwethu, ngokunjalo liyahlanganyela ekududuzweni kwethu. Kulemcijo emfisa sike siyidobhe laphana. Kubongwani kanti la isizathu sika Paul sokubonga ukuthi abe lengqondo yokubonga nyesani ephakathi kobunzima obunga. Ngibona lapha balalela bukele uPaul usifundisa ukuthi impilo esikuyo esiphila kuyo asoyethu. So uthi ekwenza abonge ukuthi ephakathi kokuhlupheka ulokhu esenelisa ukuphila. Njalo futhi uyenelisa ukwazi lo owamdalayo lokumkhonza kunjalo. So indaba uPaul aletha ukuthi kumele sifunde ukubonga ukuthi ngivuke ngidlile lanxa ngigula kodwa ngidlile phela umfundo ukubonga lokuthi ngisaphila omunye kathesi kakho usesibhedlela mina ngihamba ngenyawo kodwa ngidingile indlala omunye uyagula kumele mbonge ngoba konke umlimi angenzela khona kumele sifunde ukubonga. uPaul lapho uveza ukuthi akumele uNkulunkulu simthathe njenge painkiller ukuthi kumele kuphela ngeke kuye nxa ngifuna ukusila lanxa ngusesebuhlungu lanxa kusesebunzima angifundeni ukubonga ukuthi uNkulunkulu uvele yena ulami ngizaphuma ekucina kwento zonke lezi ngibe ngumnqobi. Indaba yokubonga iveza ukwazi ukuthi owasidalayo mbani kumele senzele kuye ngoba vele siphila ngaye kasesiphilele kakhulu. Sithola ukuthi uyayibonga induduzo ayithola ivela kuNkulunkulu. Ekuyitholeni kwakhe induduzo le ayibi ngeyakhe yedwa.
Induduzo ayitholileyo ichaphakela lakwabanye abadlula phakathi kwenhlupheko laye adlule phakathi kwazo. Sinikwa insilela yokuthi njengabantu kukho konke esidlula phakathi kwakho kasibeni lezifundo njalo siyenelisa ukuthi sincedise labanye abaza kudlula phakathi kwenkambo lathi esidlule kizo. So esingena kikho nxa sifunda sikufundayo sikufundela ukuthi sisize abanye abantu. Kuzwa usitsho njalo manje. Siyabonga. Nginanzelela umpostoli Paul lapha empilweni lo ophilayo kulomuntu athile akhangelele kuye esingathi imento isilungu. Yes. Now umpostoli Paul unanzelela ukuthi imento yakhe nguKristu. So ungananzelela ukuthi lo muntu omlingisela ungananzelela ukuthi khona lokuhamba uqinisa uhamba njengaye lokwenza uqinisenza njengaye. Na uyananzelela ukuthi lo amlandelayo lo wahlupheka. Wanqoba abasenezela ukuthi lami ke njoba ngimlandela ngizahlupheka nginjani nginqobe. Nginanzelele uvesi ngu5 futhi njengoba inhlupheko zikaKristu zigelezela ekuhluphekeni kwethu ziyageleza into egelezayo kayimanga iyedlula. Amanzi nxa egeleza awami endaweni ukuthi ayedlula so ukuthi inhlupho lezi ziyageleza zizadlula kithi nxa seziphuphuma into ephuphumayo ngengasanelisi ukuthi ithwalwe yilokhu okuyithweleyo futhi sokulokunye okudlulayo so lokho okuphuphuma sokuphuphumela kulapha futhi abasebenzelayo ngezindlela ukuthi lathi sinanzelela ukuthi nxa silandela uKristu nxa unguye esimlandelayo sizahlupheka kodwa ukuhlupheka kwangikhona kuyedlula asivumeni kugelezele kulabo esiza kuthumela kibo labo bambona uKristu kakhulu. Lokho asikwamukeleni siqinisana ngithi phela uvesi ngo8 siya ku11 uyaqhubeka lapha sifuna ukuthi sike sikhangele indlela aziveza ngayo ekubongeni kwakhe lapha uPaul. Kasithandi bazalwane ukuba libe ngabangaziyo ngobunzima esabuzwayo esabelweni sase-Asia. Sasilokucindezeleka okukhulu okungaphezu kwamandla ethu okuqinisela saze saphelelwa lalithemba lokuphila. Impela isigwebo sokufa sasizwa enhlizweni zethu. Kodwa lokhu kwenzakala ukuze singazithembi thina ngokwethu kodwa uNkulunkulu ovusa abafileyo. Wasihlenga engozini ebulalayo njalo uza kusikhulula. Ithemba lethu silibeke kuye ukuba uzaqhubeka esihlenga. Lapho lisisiza ngemikhuleko yenu abanengi bazasibongela ngomusa omangalisayo esiwuphiweyo kuyimpendulo yemkhuleko yabanengi. Sifuna ukuthi siwabhale kakhulu lamavesi sibone ngoba nxa kulolutho lusilelayo kumaKristu yikubonga bephakathi kobunzima siyakhala kakhulu. Kukhona esikufundayo lapha ngoPaul okungasisiza nxa singena ezinhluphekweni sifundane kuyini okusitshelayo ngenhlupho. uPaul okunye asivezela kwa lapha luthando akhuluma ngalo ukuthi luvela kuNkulunkulu lothando alubona kubazalwane ngale ngoba uthena siyakukhothi ukuhlupheka kwethu umkhuleko yenu isisizile. So kusifunda ukuthi ibandla kalizwelane likhulekelane uthando elwabathungameli lothando olubathunganyelayo amalunga singahlangana kuthando ngomthandazo ibandla liyaqhubeka ngomsebenzi kaThixo siyaphambili. Kumele sikwazi ukuthi nxa ilungelo lilodwa ngingena phakathi kohlupho akube lemithandazo ngale la ekhuleka ibandla likhuleka siyanqoba ngoba silwa lesithe esodwa Sathane. So uPaul uthi ngifuna ukubonga ukuthi lani liyakhuleka lathi sihlukuluzeka sikuKristu kodwa sibonga uJesu osenza sikhulekelane siphathisane indaba yezinhlupheko inqotshwa ngothando lukaJesu la ngemithandazo sikhulekelane. Ukungezelela khonapho sinanzelela futhi ukuthi lokhu uNkulunkulu asenzele khona izolo kusinika isibindi sokuthi lanamuhla uyenelisa ukuthi akwenze. So kasingakhohlwa lokhu uNkulunkulu asichaphise kikho ngoba kuzasiqinisa kusasa.
Sinanzelela futhi lalezi zinhlupheko kaziphonga ubuya nje. Zisithiya sikhulile ekukholweni. Ungananzelela ungakhula ekukholweni uyakwazi ukuthi uNkulunkulu sengangophula kumbe anginike umusa oyeneleyo. Lanxa ngingabe ngifelwe, ekufelweni khonapho kukhona umusa wakhe. Ekuguleni kwami kukhona umusa wakhe. Khona lokho kusenza ukubana sibe ngamaKristu amachuwa. Yes, sikhula sale sifana sibe ngonana. Uhlupho liyakwenza ukhule. Ugula khona phana ngwenye kumele uphume usungcono. Ungabe lokhu udedesa. Na okunye ngikuthandileyo laphana uthi wafika esigabeni sokuthi babone ukuthi ala ziyabotshwa siyafa. Kodwa olobayo sithi kodwa kwabanika ithemba lokuthi baqhubele phambili indaba yovuko. Ngibo ukufa kuzange kube nqebe bathi ukufa kasife kodwa uJesu sithembisa ukuvuka. Njalo futhi uthi kwabaqinisa kwabenza bafike esigabeni sokuthi bangazethembi basithembe amandla angaphandle kwabo. Esikhathini esiningi ngokwenza sicine silahlekelwa lithemba ukuthi siyazithemba thina. Usathana bese letha okuletha ubuhlungu enyameni. Inyama ingazi ubuhlungu kakhulu bese silahlekelwa yilelo themba. Kodwa kungafika esigabeni ukuthi sithembe sibe mazi esimkholwayo onguJesu ukuthi uthembekile. Abafana abathathu bathi bona uNkulunkulu wethu lamandla ukuthi asophule esithandweni sakho. Kodwa lanxa engazange asophule akakwazi ukuba nazange sikhothame. Futhi ithemba lethu kalidlule ekuphileni. Lingapheleli kuphele ukuthini siyaphila. Kodwa kaleqele gabhele ukuthi lanxa sisifa kodwa uNkulunkulu wethu olamandla uzasivusa kupheleni. Kakhulu kulamandla lokho. Asikhangele lapha uKorinte wokuqala okwesibili ngu-1 ivesi ngu-12 lokhu siya ku-14. Sike sikhangele ukuthi nxa sibuya ebantwini simele sibe ngamaKristu anjani. Uyazi kwesinye isikhathi size siziphakamise ngomsebenzi wona lo esiphathina kwawo. uPaul kanti wayengumuntu onjani? Verse 12 to 14. Thina sizincoma ngokuthi izazela zethu ziyafakaza ukuthi siziphathe kuhle emhlabeni. Ikakhulu phakathi kobudlelwano bethu lani, ngobungcwele langobuqotho obuvela kuNkulunkulu. Lokho kasikwenzanga sigxile ekuhlakanipheni kwasemhlabeni, kodwa ngomusa kaNkulunkulu. Ngoba kasililobeli ngolutho elingeke lilubale loba liluqedisise. Njalo ngiyathemba ukuthi njengoba seliqedisisa okunye ngathi, lizaqedisisa ngokupheleleyo, lizincome ngathi njengoba lathi siza kuzincoma ngani ngosuku lweNkosi uJesu. Nangu Paul, ubuqotho bakhe buveza njani uthando lwakhe ebandleni leli laseKorinte. Kalokho sifundile ukuthi indlela ayeziphatha ngayo useduduziwe waqiniswa nguNkulunkulu. Ngendlela aqiniswe waduduzwa ngayo yenelisa ukududuza abanye, aqinise abanye. Lapha simthola eqotho kusivezelani ngothando lwakhe ebandleni leKorinte. uPaul uthando aluthole kuJesu limenza la abe lothando luphuphumayo kumalunga lawo awalobela lincwadi. Right. Lawo abafisela ukuthi ngabe bayakhonza ngendlela eqotho. Silimuke sicabange futhi ukuthi uPaul ubhala nje incwadi ibhale eKorinte ibandla laziyo. Right. Lenhlupho ezikhona lokulisa nokukhona abamuzisa abanye phakathi kwabo bambona ngani ulevangeli elinye eliphambanisayo. So ufuna ukuthi aveze ukuthi inhlupheko engadlula kuzo mina ngangisenzela lina ngoba mina ngathola uJesu othi ngizomazisa kini lanxa kulabanye phakathi abangicabangelayo kodwa thina saziphatha ngobungcwele okungala nkohliso njalo futhi saziphatha ngobuqotho integrity. Saphila impilo engeke layisola phakathi kwethu. Akula muntu ongathi ukuthi uPaul umbusela zibubani kodwa saphile impilo eyamukelekayo kini. Abasithina kwenziwa luthando lolo ngathola kuJesu engifisi lani lingabala lolo thando liluhambisele phambili. So uPaul lapho uhlakulela ukuthi indaba yesiKristu ayibuse luthando. Ungathola uKristu bana lothando phakathi kwebandla amalunga alo lothando phakathi kwebandla siyachaphakela siphume siye kubo makhelwane sibe lothando. So sengaba lothando sonke ekugcineni umsebenzi kaThixo levangeli lakhe liyahamba ngoba uthando yilo luqukethe ukusindisa kwabantu nxa belo Kristu Jesu ebabusa.
wayelothando ezehlisa futhi. Yes. Ya kungwenya lapha bewathi mina ngachayelwa lina. Ngachaya kanengi ngisifa indlani senzela lina. Imvelo yethu vele sinjani kanti ngwe. Imvelo yethu ifuna ukuthi sibonwe. So umpostoli Paul yena akazange akudinga khona lokho. Yikho sitsho lokuthi lezazela zethu ziyafakaza ngaphakathi kwethu kangizisoli ngendlela enginjani engiziphathe ngayo ngoba ngiyakwazi ukuthi ngiziphathe njani ngiziphathe kuhle ngezinye indlela kudingeka ukuthi uKristu simveze ukuziphatha kwakhe kuhle kwakuyikuveza uKristu. uKristu kaladlakela uKristu kazincomi ngeke ngicabanga ukuthi umuntu olamhlanje enguMosi uyiselo yazathola nzima ohambeni wayehamba etshela ukuthi mina yimi ngavululwa nje lubomvu mina yimi ngenza lokho kodwa kulokuzehlisa umpostoli Paul abakuvezayo okuyisona isimilo sikaKristu ukuthi sisiveze ukuthi sibe simple entweni zonke singabi ngabantu abaziphakamisa. Nginanzelela lapho ukuthi uPaul injongo yakhe yavela yacaca ngokwenza kwakhe la ngesazela sakhe la ngamazwi akhe. Lokhu kuyadingeka kakhulu ezisebenzini zikaNkulunkulu ukuthi ukusebenza kwethu kakucace kungaconfuse abantu ukuthi indlela esikhuluma ngayo uyaveza laphana ku 2 Corinthians 4 verse 2 ukuthi asizange ngitsho sahlanekela lelizwe likaNkulunkulu futhi kazange sasebenzisa lezi ndlela izindlela ezenza ukuthi abantu baqilwe kodwa konke kwacaca. Lathi siyakhuthaza ukuthi ekusebenzeni kwethu kasicace singasoleki kuzayenza ukuthi umsebenzi uhambe kahle la nxa kulabanye abangakazwisisi ngaleso sikhathi ukuziphatha kwethu lokwenza kwethu kuzasilwela. Ngiyanilethe lokho like that one. Uyazi kwesinye isikhathi uyabuqotho senza kuhle utolikwe kabi angazi umbelekela ukubona ngoba kunjani ngiyenzile ngibuyile ngithungamela abantu ngoba yikho okwenzakala la kuPaul la sikwenze njani ngoba kwesinye isikhathi uyazi izifiso zakho kumbe ukujongileyo abantu uyazi into yakho uthi lisemhlanje ukuthi hayi lo ufuna imali icebo lele ngokuthi ufuna ukwenza lokho ufuna ukusenza abantu bakhe singancedisana njani ukuthi lapho dube abantu sebekutolika kubi manje kwenziwa njani uPaul wakwenza izwi lithi senzeni ngibona ngani ucacile uPaul uthena ngenxa yothando alithola kuKristu ufisa ukuthi ngabe luyachaphakela lusiya kubo so nxa ungananzela ukuthi usutolikwa ngendlela engayisiyo kuhle ukusebenzisa amazwi kaJesu ukuthi hlakaniphani njengani njengezinyoka bemnene njengamajuba ikunanzelela ukuthi uhlupho luvelela ngapi ubusuzehlisa uqhubeka uveza uthando lukaKristu awungeke uphikisa abantu ngodlame nawe njengabo kodwa ukuzehlisa bebona ukuthi umuntu lo kabuyi ngamandla ngodlame kodwa ulokho ekhuluma ukufana nayo lokuphila impilo indaba isethando kaKristu ukuphila impilo engalamzi usolwa impilo yachumayela ukudlula amazwi akho so uPaul impilo ayiphilayo yamenza ukuthi lababe emsole ekucineni bamamukela ukuthi hayi uqhubeka ephila impilo eveza ukuthi uKristu nguye umthungamelayo usungikhuzile mfundisi khuza lalaba abangicabangelayo laba ngingacabangela abantu abantu kathi abantu bongicabangela abantu nasenzwe ukuthi ngenze njani kwesinye isikhathi abantu bekuthelisa udlabo ukuthi sibe sesigabeni sokuthi singacabangela abanye abantu kwesinye isikhathi ungabona ungwenye senza ukuthile kuhle kutolikwe hayi limbone nje kunje banenge abantu abaqanjelwa amanga kusimela ngingazi mandlo okunye ngunanzelelayo kulobungozi ekucabangeleni maforo ngoba uNkulunkulu kasinikanga iprivilege kumbe ngithi ukuthi sibone ukuthi kade vele kahle wena ufuqwa yini thina sibone okungaphandle engxenye sesingangaboni kuhle sikulimaze kumbe silimale thina so entweni zonke kasifundenini ukuthi singahluleli ngoba kasiyenelisi ukuthi sibone okungaphakathi komuntu thina sibona okuphandle okuphakathi kwaziwa inkosi asikhulekeleni umoya wediscernment angithi phela umuntu akhulekele likubeka kahle izihlobo zakhe sike sikhangele lapha uKorinto waqala ngo16
uvesi ngu5 usiya ku7 kuyavuma yini bobaba ukuthi nxa usuhlelile okuhlelile ukuguqule kulama itinerary angatshintshiyo lapha umfundisi wesitoti kulezi izinto kakuthi lapha sibona uPaul esetshintsha icebo alicebileyo nxa silawula ngumoya kumbe yikubuza ukuthi umdala uthini ziyavuma izinto ukuthi zitshintshe sitholile ivesi le singayibala bese sikhomenta la Sengidlule eMacedonia ngizakuza kini ngoba ngizadlula eMacedonia mhlawumbe ngizahlala lani okwesikhatshana mhlawumbe ubusika bonke ukuze lingisize ohanjweni lwami ezindaweni zonke engiya kuzo kangifisi ukulibona khathesi ngilethekelela okwesikhatshana nje ngithemba ngizahlala lani okwesikhathi esithile nxa inkosi ivuma kodwa ngizahlala eEfesu ukuze kufike iPentecost ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu womsebenzi ophumelelayo njalo banengi abangiphikisayo ufuqwa luthando uPaul la angithi phela lapha sithola kuguqulwa uhambo lapha ehlele ukuthi uzahamba kodwa okumfuqayo luthando icebo kahle kahle lika Paul kwakuyikuye uPaul ufuna ukuthi avakatshele ebandleni leKorinte ngoba kule njongo yokuyaqinisa ukukhonza lokho asebeyikho khona lalokho akubonayo kunye kudinga ukuthi kuncediswe kodwa uthena ngenxa ye report okukhulunywa ngaye uyakubona ukuthi ufuna bangalimala lokho besakhuluma ngami abakaqedisisa ukuthi ngithunywe ngiyinkosi ngisebenzela inkosi kungcono ngitshintshe ngingabalimazi kodwa ke bese ngikhuluma labo ngendlela ekubhala incwadi sibona ukuthi uPaul umqondo kuyafika khona kawudilizanga wayafika sokuyincwadi kodwa yena mdumbu wabona ukuthi ngenxa ireport ayizwayo ekhulunywa ngaye ekungayisiko kuzalimala abaningi nxa engafika so sibona ukuthi kwesinye isikhathi nxa uhlelile kuhle ukuthi ungabona ukuthi into le iyalimaza abazalwane uyiguqule ufike ngenye indlela ezachiya ibandla lakhe linjalo ayisiko ukuthi uyawuphambanisile umgomo wakho ukuthi ayifinyelela wafinyelela kodwa sokuyincwadi sibona uthando lakhe alumiswanga ireport embi waqhubeka ngendlela ehlakaniphileyo ukuthi ayifika kubo ngencwadi ubeke kuhle singabi rigid awusomthetho wamamedi ukuthi vele benziya khona nga liza ngamukela ngenkani ungabi njalo okunye nginanzelela ukuthi wayengumngani wabo konke ayekwenza efuqwa luthando futhi njalo kusebenzela ebuhleni babo singakhangela indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda esifundile lapha ukuthi ubhala ngenyembezi kwakumzwisa ubuhlungu ukubhala incwadi enzima kodwa kwakudingeka ukuthi yenziwe so sinanzelela ukuthi uthando Maforo kayisilo loliyano luthi ngabona into erongo sengikhangele eceleni ngoba ngiyathanda uthando luyadinga kwezinye izikhathi kube lobuhlungwana ukuze kuhambe kahle sibabona ebabhalela incwadi la ubhala ngenyembezi layo ifika ngale ifika ibe lobuhlungu kodwa ubuhlungu bangikhona ekucineni benza ukuthi abantu banjani basindiswe kakhulu ngwenye ungananzelela babemthethe kubi uMpostoli Paul yikho okwenza njalo baba ngesino sathi they misinterpreted him abazange bamzwisise ongangokuthi umuntu nxa engakuzwisisi akuncedi ukuthi uphikisane laye ngoba ungaphikisana laye kuza kwenza ukuthi lokho okwenza angakuzwisisi kugcine kusiba kudlulisa izinge okukilo uMpostoli Paul uthi lapha ukuthi ngihambe kakuzukungilungela akusoze kubalungele bona kungaba ngcono bazondiswe ukuthi kangisabuyanga kodwa ngizabathumela incwadi ngokuyizondele incwadi iza kwenza ukuthi sibaliwe ucabangisise ngayo ujulise ingqondo ngoba ungakhangela ngawusetha lesifundo uzananzela ukuthi ukubhala incwadi kwanceda kakhulu ngoba kwenza bamzwisisa uMpostoli Paul lathi kubuya kithi ukuthi aluba kulokungazi
kungazwani mhlawumbe kusebandleni okumbe kusemphakathini kuyadingeka ukuthi ikhumilile ube seceleni mhlawumbe sisebenzise ezinye indlela ongafikisa ngazo umyalezo ozaveza lokho ofisa ukuthi bakuzwisise okwenza bangakuzwisisa kakhulu kulamandla okutsho lokho ngwenya kwesikhathi uyabu right sibe bengakakuzwisisa abantu ungabuye ngankani ukuthi kwamukeleni kunjalo kucina kulimaza kungabi lo lasizo njalo kwenza njani nxa iqhubeka uPaul singakhanyela uKorinte wesibili ngo7 uverse ngo5 siya ku13 nxa sikhanyela ukuthi abamtoliki kahle abamzwisisi abantu abanjalo ubaphatha njani verse 5 to 13 ngoba ekufikeni kwethu eMacedonia umzimba wethu lo wawungela kuphumula kodwa sasikhathazwa ezindaweni zonke ingxabano ngaphandle lokwesaba ngaphakathi kodwa uNkulunkulu oduduza abadanileyo wasiduduza ngokufika kukaThithu kungayisikho ngokufika kwakhe nje kuphela kodwa kumduduza kwenu wasitshela ngokungikhumbula kwenu usizo lwenu olukhulu lokuchiseka kwenu likhathazeka ngami ukuthokoza kwami kwaze kwaba kukhulu kakhulu lanxa ngalibangela usizi ngencwadi yami angizisoli ngayo lanxa ngazisola ngayo ngayibona ukuba incwadi yami yalikhuba kodwa okwesikhatshana nje ikanti khathesi ngiyathokoza athi ngoba ladaniswa ngoba usizo lwenu lwalenza laphenduka ngoba laba lusizi njengokujonga kukaNkulunkulu njalo thina kasizange sililimaze langayiphi indlela usizo lokwesaba uNkulunkulu luletha ukuphenduka okuholela ekusindisweni kungachiyi insolo kodwa usizo lwasemhlabeni luletha ukufa khangelani ukuba usizo lokwesaba uNkulunkulu lolu selufezeni kini ukuchiseka okungaka lokufisa okungaka ukuba lizigeze lentukuthelo engaka lokwethuka okungaka ekuboneni ukulunga kusenziwa kukho konke libonakalise ukuthi lina limsulwa kule indaba ngakho lanxa ngalilobela ngangingajonganga wonawo loba lalawo owonelweyo kodwa ukuba phambi kukaNkulunkulu lizibonele ngokwenu ukuthi lizimisele kangakanani kithi konke lokhu thina kuyasikhuthaza phezu kokukhuthazwa kwethu sijabuliswa ikakhulu yikubona uThithu ethokoza ngoba lonke lasiza ngokwenza ukuba umoya wakhe ube lokuthula ibindele uThithu lapha udaba abuya lalo kuPaul ngalokho kwasekwenzakele eKorinte uthini kuyini okujabulisa uPaul incwadi leyana elukhuni yafika yenza kuyaveza nxa ulayela ukuthi incwadi leyana yaguqula abazalwane baba lemcabango emihle ngoPaul right bakuzwisa ukuthi akade bembona eyikho khona engale right labakuzwayo kayisikho sebhale incwadi ngoba ekhona ngomdumbu kwaba namaqembu babe kwaba khona abamzisa ababengamzisi kodwa yikho nje angasafika athi ngcono mbhali incwadi ke yamukeleka ngcono kulokufika kwakhe yena ngomdumbu wachasisa indlela ayiyo yona ngothumo lukaKristu kubo so sifica incwadi isiba lempumela enhle eyokuthi ekucina ukuthi kwaba labanengi bakuluhlu lwakhe bathi hayi uPaul uqondile ulokho ekhuluma ngoJesu esimaziyo kajintshanga sibona ke lapha ukuthi kulokuxolelana bayavuma ukuthi sebemxolela ukuthi Paul besikucabangela kubi laye abe sebeqinisa uthando kokuba ukuthi ngenxa kaThithu akukhulumileyo ngiyalamukela uthando lalo ngami so kuhle bandleni kungabale ukukhulumisana nengxabano ethile ukukhumisana imlotha lokuvuma ukwehluleka kuyisiKristu kuyabumba kakuchithi so kuyavuma kwesinye isikhathi ukuthi enye intshumayelo ibe lukhuni so ilukhuni sizondile kodwa usebenzele kuhle akacapha kokwesikhatshana yazi kwesinye isikhathi iqiniso vele uyalizwa likukhube sibe kodwa nxa ungumuntu ungathi
Judith umkhumbulo ukuthi hayi kodwa uNkulunkulu uthi ubusuvuka sizananzelela lapho ukuthi uMpostoli Paul kuba lesikhathi lapho ahlangana khona lo Titus. uTitus uvela ngaphi eCorinth, usemnika ke ukuthi ireport ke ukuthi kwenzakaleni ngemva kokubhala incwadi. Into kokuqala bathukuthela ukuthi uApostle Paul uguqule uhlelo ubevele eqamba amanga ukuthi uzabuya. Okwesibili vele ngumuntu abangamthembiyo abangambambi kakuhle. Kodwa esebhala incwadi uthethe usebuya semtshela ngenguquko ukuthi kulabanye phakathi eCorinth abasuke bema lawe bakuzwisisa ngalana ncwadi. Ukusivezela umkhumbulo ukuthi kuyadingeka ukuthi sisekele abathungameli bethu. Ebandleni ungahambi lolunengi wena ubona iqiniso. Esikhathi esiningi yazi ukuthi kuba lo muntu ole influence ethile endosela ethile ehlubula ibandla lidonsela eceleni bese siphikisana sisilwa labathungameli. Udinga ukuthi wena ingqondo zakho zingakuhluza ukubone ukuthi umthungameli uletha kumbe usehlangothini oluqondileyo, uletha umqondo oqondileyo mana laye kungakhathalekile ukuthi ibandla lonke limi ngaphi. Ukusekela umthungameli kuyamnceda kumnika amandla laye kungenza ngadangali njalo bese kusenza futhi ukuthi omunye osebandleni obethatha luthuli nje ahluzisise la bese simene esiqondileyo kakhulu. Yes, singalwi singaxabani ikakhulu lobuthungameli sisekelane sincedisane kwenza umsebenzi ube lula. Okunye enguthandayo ukuthi nxa ebhalile incwadi abesesizwa ukuthi kuhamba njani laye uyaphinda bhale. Right. So nginanzelela ukuthi lapho kukhuzwe khona kwezinye izikhathi sikukhutha ekutheni ungazwisa ubuhlungu usihluthula. Uyabanika isiqiniselo nxa sebhala okwesibili ubhala ethokoza okutshengisa ukuthi ubudlelwano babo basebelaphekile. So lapha sithola kusiba lokuxolelwa futhi lokubuyiselwana kobudlelwano ukuthi baba right ngezinye indlela ibandla lo Paul sebe sendaweni efananayo. So kuqhakathekile ukukhulumisana lokungaphonguthula. Kwezinye izikhathi phela okunye nxa kungelathando ukuthi abantu bakhawule. Kodwa lokho sikuthola ukuthi incwadi yayilotshela ukuthi kube lokuvuseleleka. Nxa sokwenzakele la uyakunanzelela ukuthi hayi izinto sezi right kakhulu. Ngezindlela akutshoyo ukuthi ngesilungu ifeedback iqhakathekile kakhulu ngoba ibandla lalo bekuqhatheka ukuthi lizwe ukuthi uPaul ngemva kokumbiko kaThito uPaul lokuthukuthele ngoba babengakwazi ukuthi uApostle Paul vele yena ngale uthukuthele yini kumbunjani. Kodwa ukuthi nxa sebethola ukuthi ulentokozo baneze ukuthi ukuthi vele uthando lulana alutshengisele uqaliseni lokhu lunjani lokhu luphila kwaba lokwelapheka kwaba ababekhubekile baxola ngaphakathi kwaba lokuthethelana akusindiseki kungela kuthethelela. So ngezindlela lathi ingxabano eziba khona ungazwana ukuba khona akube lokukhumisana umlotha nje umfundisa kakutsho abantu bebekwazi ukuthi mina ngizwa njani ngemva kwempendulo yabo labo futhi ngibekwazi ukuthi bezwe njani ngemva kokunjani kokubhala kwami. Kakhulu vele kulabantu sizaxabana kodwa sibuyisana sike sikhangele la ungaba loKorinte wesibili ngo2 ivesi ngo5 usiya ku11 aseyikwabhala wonke la mavesi kodwa kulomcabango olethwayo wediscipline engaba lekhona angazi mbe siyakubona balalela labo ke lapho ukuthi okwaguqula abantu laba kayiso Paul mathupha ngomzimba incwadi. Ngifunda ukuthi umlimi usibusisile ngezinto lezi esithi ngamafoni usibusisile nge-social media. Asifakeni indaba zikamlimi ziyafika ebantwini. Asisebenziseni indlela zonke zokufinyelela abantu ngelizwi likaKristu ngoba inguquko iba khona bangabhalelwa benikwe udaba lukaKristu uJesu lo moya oyingcwele uyangena abantu kube lenguquko. Umlimi kasize singayekeli umhlaba usebenzisa izinto ezizinikwe nguThixo zisebenze evangelini. Yikho ndifuna nje ukufunga bhaleni amafoni bhala ivesi 6 to 8 manje. Isijeziso asinikwe ngabanengi simlingene. Esikhundleni salokho kumele limthethelele njalo limduduze ukuze angagatshelwa lusizi olukhulu. Ngakho ngiyalincenga ukuba liluqinise futhi uthando lwenu kuye. Isizathu sokulilobela kwakuyikubana ngibone ukuthi lingamelana lobunzima njalo lilalele ezintweni zonke. Verse 10. Nxa lithethelela omunye umuntu
lami ngiyamthethelela njalo lokho esengikuthethelele nxa kwakukhona okwakumele kuthethelelwe ngithethelele phambi kukaKristu ngenxa yenu ukuze uSathane angasiqilibezeli ngoba amacebo akhe siyawazi. Yes, nansi indaba siyasincedisane la. Indaba ehluphayo, indaba ye-church discipline. Kunjani kanti emabandleni la? Kuyadingakala yini ukuthi kukhuzwane, kuthethelelwane njalo? Oloba isifundo lapha lamazwi kaPaul athi ukuthi indaba yokukhuza esi-church discipline kuthiwa iqondile, iyindingeko ebandleni. Iyagcina ibandla lilibandla, iyalungisa oyehlulekileyo abuyele ebandleni. So oloba uyasikhuthaza ukuthi singabi lothando olungayisilo lokuthi umuntu wona simkhangisa miyekelene njalo siyambulala sibulale ebandla. Singabi futhi lochuku lokuthi asasamthola ahlaphume ebandleni. Hayi, uPaul uthi likwenze ngothando ngoba lami ngiyakuzwisisa ukuthi sikhuzile kwangani kubuhlungu kodwa ekucineni nxa esibuyisana kabuye siqhubeke ngoba silwa loSathane esimaziyo ukuthi lamacebo akhe kodwa thina okwethu ikulandela uJesu Kristu. Singezelela. It's redemptive. Yeah. Yes. Enguzwayo ukuthi lapha siyehlukanisa isoni lesono. So esikuzondayo yini? Isono. Kunjalo. So singakwehlukanisa ukuthi nxa sokuthe kwalunga asilwi lo muntu, silwa lesenzo. Isenzo yiso esisizondayo kodwa umaforo kasimzoni. Isono sokumaforo siyahlanganisa. Yikho phela ukuthola ukuthi inhlanganiso ngayinye kumbe umuzi ngamunye ule mthetho okumele ukuthi ilandele njalo ule mduli evikelayo. Yakho. Nxa usuthe wephula lo mthetho uyaqondiswa. Indlela zokuqondisa ziyehlukana kazifanani. uKristu uthi engibathandayo ngiyabachaya ngibaqondisa. So thina kukangakanani kithi esinjani esingabantwana bakaKristu. uKristu uyabefisa ukuthi olahlekileyo anjani aqondiswe. Osokuqhakathekile ukuthi singajabuli ekulahlekeni kwakhe. Kodwa sijabule ekutholakaleni kwakhe. Esikhathini esiningi siyajezisa sihle simlibala umuntu. Kanti kufanele ukuthi singamjezisa simlandele ukuthi asizonda umandla uthile ukuthi okuzondakalayo yisono hayi isoni. Kudingeka ukuthi sikwehlukanisa khona lapha. Isono nxa sesiphumile isoni lokhu sithandeka. Siyabonga usibhakela ngale ndlela. Sihlobo esithandekayo okumqoka namhlanje kulona leli viki indaba yothando. Konke uthintile udube lapha akuthi ukuthi singakwenzi simekele simlahle njalo. Kasimjeziseni ngothando. Uthando is key. Vele nxa sikwenza ngothando siyasimthanda umzalwane. Sikhanyele uverse 12 lo 13. Ekuyeni kwami eTroas ukuyachumayela ivangeli likaKristu njalo ngathola ukuthi iNkosi yayingivulele umnyango. Ngangilokho ngingelakho ukuthula emoyeni wami ngoba ngingamtholanga umzalwane wami uThithu khonale. Ngakho ngavalelisa ngase ngisedlula eMacedonia. Hey, unqoba kuKristu usuka lapho sesiya ngapi uPaul? uPaul kahlalanga ngenxa yevangeli. Udinga ukuthi ayibone uThithu kodwa akakamboni ngazange ahlale phansi waqalisa ukuthi uthi kulomnyango abona uvulekile. Right. Ngenye indlela lapho khona njengomKristu awungeke ukuthi uthena iprogram ayikafiki yahlelwayo libandla ngizakuma lapho engikhona kulomsebenzi kaThixo. uJesu uyavula isango lokukhuluma ngaye ebantwini bonke. uPaul lapho sitshengisela ukuthi nxa ulothando loKristu le ndawo onohlezi kuze balothando. La nxa ibandla lihlelile uhlelo awungeke umelele uhlelo lebandla edethethile lapho khona veze uJesu siyambona ke ethokoza ukuthi ngaba lokunqoba kuKristu ngenxa ukuthi banenge abamukela uKristu esalindele ukuya lapha esiya khona. So sifunda ukuthi umKristu ngaphakamise isiKristu nsuku zonke ukuthi uphakathi kohlelo kumbe uphakathi kohlelo lwebandla isikhathi zonke lapho engikhona uJesu kaphakamise ngoba ekucineni uthando luyaziveza ngokusebenzela iNkosi insuku zonke. Khonapho sinanzelela ukuthi la nxa waba lokuphumelela kakhulu eTroas kahlalanga khona.
So lathi lapho siphumelele khona akutsho ukuthi umsebenzi uphelile. Suhlu ufaka itende uhlala khona simbona edlula esiye eMacedonia ukuthi umsebenzi umkhulu. Yes. Uvesi ngu14 10. Uvesi kodwa ke kabongwe uNkulunkulu yena osikhokhelela kokuphela njengabathunjiweyo ekunqobeni kukaKristu njalo esenza sithele iphunga elimnandi lokumazi ezindaweni zonke. Uzwa njani lapho Paul ethola ama report wonke la lokuphumelela kwakhe lapha eMacedonia? Umphostoli Paul ugcwalwa intokozo ngenxa yokuthi ukwenza athokoze ukuthi uyananzelela ukuthi akusuye obesenza lo msebenzi kodwa uNkulunkulu omnika amandla ngoba yena ngawakha amandla bengeke akwenza lokhu okwenzakeleyo njalo futhi enanzelela ukuthi nxa kuthe kwaba lohlupho oludinga ukuthi lukhangele kawuhlali ndawonye ulindele ukuthi luze lulunge ukuthi uye phambili uthi uhlupho umlimi uzalungisa mana mina ngoba umsebenzi mnengi mana ngiqhubeke ngiye lapho engithunywe khona ngoba indawo zisezenjani sizezinengi so ukuhlala ulindele impendulo yohlupho akukwenza ukhule futhi ngoba kuthi lokhu sesimene esinjani esifana nayo kodwa alukuthe wahamba phambili uzaba lenye inkambo ezakwenza futhi mhlawumbe ube lesisombululo esingcono ukuhlupheni odlule phakathi kwakhe. So singahlali leli ibandla imission le kuthiwa yi-movement akuhlalwanga siyasuka sihambise ivangeli kuhanjwa okukugqugquzelayo ukwenza umsebenzi mandla okuyini nxa sisenza umsebenzi wevangeli okusi what motivates us? Okusifuqayo luthando. Uthando lukaNkulunkulu lokho asenzele khona kuyasiphoqelela ukuthi lanxa kunzima siqhubekele phambili sisebenza. So singakhipha uthando indaba yethu namhlanje luthando ungakhipha uthando kudaba lonke lolu luka uthumo luka Paul la mabandla wonke avakatshela eEfeso siya khona ngale eMacedonia eCorinthe eThessalonika wayefuqwa luthando ethande abantu enze umsebenzi ethunganyelwa ngumoya engcwele ulawule umtshela ukuthi lapha akwenziwe ngaye nale indlela. Mfundisi Dube nxa siyaphambili ngengxoxo yethu kuyini sijulisa umcabango wethu esikutholayo kulona leli okunye esilakho lapha uNkulunkulu kasisize balelo babukeli sifunda ukuthi nxa sesilothando lukaKristu oloba omunye kugwalo luka njengoba amazing God is amazing grace ipage 132 uthi nalabo ababe dlule phakathi kwezinhlupho kakhulu baduduzeke futhi ngamandla yibo futhi abayikukhanya ebantwini ngoba balenkambo enhle ngoKristu bakhupha phakathi kwezinhlupho so phakathi kwehlupho odlula kulo phakathi kobunzima odlula kubo uKristu tena ungakhangela kuye ngothando uzaba lamandla okuyaveza ukuthi umusa wakho wenele lanxa kunzima kangana njengoPaul wakutshela nxa usitona ufuna ukunika amehlo ubone kakuhle my grace is sufficient so umlimi afuna sikwazi ukuthi inhlupho ziyisikolo zisilethela ukwazi ukuthi sinqoba ngoKristu bese siba ngumbalisi lami kwabantu limbona nje ngiyisifundi silami ngafunda nganqoba ngoKristu so ngilapho ukukhuthaza ukuthi singazihluphe ngenhlupho ezidlula kuzo singazikhathazise ezikhohlwe asibhekele kuJesu ukuthi umuntu olesiKristu esihlungiweyo sabambelela kuNkulunkulu uqotho uzazimisela kazithembi ukhangele kuJesu singabheka kuJesu lezi inhlupho zonke lezi singabanqobe ngaye siyabangabanqobe nxa ufelwe nxa uthwele nzima inkambo yakho yena le imele ichumayeze incede abanye abangena ezigabeni ezifana nayo. Okunye esikunanzelela futhi ukuthi umpostoli Paul laphana simthola ekubona kufanele ukuthi ayiqondisa ibandla elaseliphume endleleni kodwa kuqondiseni kwakhe ibandla kalahlekelwa yikuzithiba ekubaqondiseni uyabachasisela kuhle engabachasisela ebesebenza bazwisise futhi bananzelela ukuthi ungumngani wabo ebananzelelisa futhi ukuthi ubuhlungu abuzwayo laye uyabuzwa ekucineni kwakho konke afithizele ukuthi emcabangweni yabo lezi ngqondweni zabo bananzelela ukuthi bamunye lo mpostoli Paul entweni zonke lezi sikuthola kubhuku the SDA Bible Commentary volume 6 ipage linge lika 1094.
Siyabonga kakhulu ngwenya nxa sisizwa sihlobo zami ukuthi esimele sikwenze lenkambo esingena kizo ngezokuthi sisize abanye singasigoqa ngayiphi indlela lesi sifundo okumqoka esingakho nxa sifinqa ingxoxo yethu yanamhlanje. Isifundo salamhlanje sidonsela ukuthini kasibe lempilo ezigxile kuKristu. Zingagxila kuKristu silubone silunambithe uthando lukaKristu kuza kuba lula ukuthi sithande sifinyelele izoni ezibhubhayo umhlaba obhubhayo inhlupho kazikusigwema ekuthini sisebenze kodwa siza kusebenza inhlupho esizahlangana lazo asozisenze futhi sidangale siza kuba lendlela ezichiyeneyo ezokuthi sifinyelele labo esimhlawumbe sabe singela kuzwisisana labo size sicine sibazuzela kuKristu ngezindlela isifundo sanamhlanje sithi uthando kalufuqe uthumo esiphakathi kwalo. Uthando kalufuqe uthumo esiphakathi kwalo. Isihlobo esithandekayo mina lawo asikhulekele ukuthi sithande abangathandekiyo. Sithande amalungu ebandla, sithande amalungu omndeni, sibasebenzele, singadinwa. Uthumo lwethu kalufuqwe luthando. Banengi bafuqwa into ezishiyeneyo. Asingangenini khona laphana. uKristu luthando. Nguye osithumileyo. Mfundisi Dube ungasigoqela ukusisinikeza umthandazo wethu wokuvala. Siyabonga balela wabukeli. Indaba kaPauli ayibe isifundo kithi ukuthi ungaphenduka ube ngumKristu izinhlupho ziza ngendlela yonke. Kodwa ngenxa kathando kaKristu uzaqhubeka umthanda uKristu uthandela abantu labo uKristu abafelayo. Nxa singamaKristu eqiniso awumele ame lesitha phakathi kwemuli, lesitha komakhelwane, lesitha kumphakathi ngoba yibo kumele mbachumayeze ngesimilo sami la ngendlela engiziphatha ngayo. So uthando lukaKristu lunika ukubekezela ezinhluphekeni zonke njengoJobe asifundeni ukuthi sithi umsindisi wami uyaphila lanxa ngilamba lanxa ngizondwa lanxa ngihlukuluzwa ngicatshangelwa ngizaqhubeka ngimphakamise uJesu ngoba kwenza sithande abantu yikuthanda uJesu. Singathanda uJesu abantu zabathanda nzima. Ngiyakhuleka ukuthi lapho esikhona asifundeni ukuthi indaba yomsebenzi kaThixo ifuqwa luthando. Umsebenzi ongalathando awusoze uphumele kodwa umsebenzi kaThixo lothando uzakuma phakathi kwezinhlupho. Inkosi isibuse nxa singena emthandazweni asikhuleke nini. Baba wethu siyabonga ukunika amathuba ukukhunjuzwa ngothando lwakho emsebenzini wakho. Umsebenzi lo Nkosi wafelwa nguKristu lathi kumele sife ezonweni ukuze siuthwale ngothando. Ngiyakhuleka ababukeli labalaleli ukuthi wonke phakathi kwethu angabi khona baba ozathikaza ozadinwa ozasindwa lanxa kunzima sikhangele kuwe isibonelo sethu indlela yethu sibambelele sicela ukukhuthazela kulumsebenzi ngothando phakathi kwebandla faka uthando phakathi kwezimuli faka uthando phakathi kwesigaba faka uthando emsebenzini wakho uthando ngoJesu siyabonga siyakhuleka amen. Amen.